party ato na event karon. Let's go. Padong dire. Ito ko nagsampay sa David Benedicto. Talandong yung init mo na yung padong. Ha? Oh. Sana yung GPT mo. Wow, juday. Oh, baca toy. Karaan mo kayo sa. Oo, Pedro. Ala, picture ta dulu. Ano, original gini. Saya mahayo asa. 1 treasure niya, karon. Nagapong mamay, 1 to 40 na lang siya. Sa bratuha. Pakido ko ni mo dili gamiton. Ore, butangan ni usa pa niya mo. Ayo. Ano? Doy mo ha. Ah, doha. Kani mong kape gaw? May lugaw. Oh, lamat. Dito. Sige. Parang red ba? Ah. Ah. Si Sir Van. Morning, sir. Si mga Aerox boys. Morning, sir. Pa on the way pa. Oh, sige. Thank you. Daghan na. There's free 400 oils, man. 400 ah. Kita sa June, di ba? Oo. Sige. Okay, sige boss. Sige, sir. Welcome to City of Grants. And this is Celtic Supplement Buttercut and Rockstrong Pros. Karang punta ka nakiga na ito, ipahikayon ang little change oil o kung ba mga free items, services, and games. And run, of course. And this is brought to us by ice cream. Yeah, ano, little change oils. Ano, kilig sa inyong mga motor riders. Pag-change oil na ba ang tanan? Ang driver wala pa. Pagkusgan, nakapagapita ang inyong motor. Pero ang ipangutana ni Yorme, kamo nakapag-change oil na ba? Unya gabi. Padong. Uban karupang gabi, iuna nila change oil ang ilang motor. No? I would like to call on si May, ang atong operations manager sa Caltex. Nami hatag si Moha Mayor. This is a token of our appreciation for you, Mayor, and also to Congresswoman. Will be hatag dito. A token of appreciation for our second year of partnership together with your free services and Caltex Outlet. Thank you very much for being with us and supporting us. Thank you so much. Thank you. Okay, yan yun ako ang mga city official, vice president. Saan to sayo, sir? Sir, saan to sayo? Thank you, Sir Billy. Thank you. Kita. Uy, pan!
Hey! Elevate! Wala ka Pero pa stop. suwag. Birera magpachito. Per couple? Sige, sige, sige. Sige, sige. Plywood Uy, dito sa bigas mo. area. Lagi yan. Pizza tinuluain ba mo? Ay, dito magtuti hubog man. Sako na kayo? Labas!